Watinda hata musesia mwendo nena ukeithia na uthocha nthini wa kilungu cha usili na ende mithani wa umuthi nenda ukuririkanya kana twithi atu ikwetea kivathukanio cha aki na uthasyo waku ata wi mwene nthi na ende nthi ya Kenya umuthi maundu ni methiwe me maingi maundu ma miatianio wenda maandamano ala memeta maandamano na ende tienda tumane nthini wa kilungu cha usili umuthi yo meo ya siatia kukonia miatianio la mingi ya mwika wa Gen Z na ende kuitwikie kana byangi mekwivithanya na ndo asuma Gen Z makaete wanangiko mwingi ange makoa wa andu ange makathima kamoya na indi nenda tinene yo ila tukwasia miatianio meo ya itiasa ila tukwasia miatianio na indi tina mweni ta kawaida no kwitha kiukethia na twilika nthini wonenania witu wa umuthi. Asante Karo. Kama sita nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku ni wakili koti munene wa Kenya na ni vati nene miao ya miatianio na asanti kwako Ndocha Karo. Karibu sana. Naende kate tabi miatianio ndingi bie okila wakeli na wakana ngewa kwina miatianio yaku Kenya indi no usio onela ti kuatiania uketha ni taatiania kindu kiti silite meo tikeke kindu out of the law tise kuyithia tukwatiwe na Alaska le maybe kana twethile okotine tisunge ya makulo makuatiania kwanzi elete mbai kana elete nzeo nitisibe meo kila kindu thiki meo yo meo ya miatianio ya itiata asanti kwa ikulio yu na nundu tiibindani yu no sioto kanene ya kindu chuki tawa miatianio kana maandamano na moya wa Kenya ula munene ula ni katiba ka Kenya kala ka 2010 ni kanene temu ya uwa miatianio na specifically kanene te article 37 kaka siya mu Kenya ena right ya uthasyo wako atiania ena uthasyo wako atiania ena uthasyo wa kindu kingi kitawa picketing ena uthasyo wako assemble na ena uthasyo wako petition sitha sivathukanitwe tia cia maandamano mo mena sindu mbingi nthini wa isitwa maandamano ni unit a general name maandamano yuti demonstration na by picketing nila wona manas kana alimu mayatiania by demonstrate na ve kindu kingi kitawa petition nayo ni kindu kiandikia wa koti chandiki wa koti kithwa okiusi kana na human rights kithwa oki muthemba wa kwatiania ku kwatiania ni kwitikila nitwe kana katiba kaitu ka Kenya wasisia article 37 ni katiba iketikilite moya wa kwatiania nitisi katiba niketikilia article 37 andu matiane indi la matianite pesindule malite kwitha maika yo in general tutwika miatianio ya ile kwitha ili ata in general miatianio hii yelethwa ina order yaliteithwa ina ngusanisio na polisi kana yaliteithwa ya kuya andu sindu kana ona yaliteithwa ibatanwa ina restriction bingi ukethia atienda kwa atiania andu 50 nituvata tuke watatiania andu 10 akumi atianio boila guidelines yaliteithwa inayo na no usiote katabi ya Kenya nundu o mundu ibaya musiata na kwiwa kwa tuthi maandamano no ketha no kwiwa mea ndi mwitikilitie anybody kana kila mundu ena uthasyo wa kwatiania kila mundu ena uthasyo wa kwatiania lakini yu tiilika kwa the framework besi undu undabasya besi nduile public order lakini nayo wena bala polisi mailondikila nikenda polisi mai maintain public order mena andu nimosubika mali andu nimosubika andu maiko na isisi ona andu maiko athwa besi ndu ndini wa muya wa miatianio lakini kila mundu Kenya citizen wa Kenya ena uhuru kana right ya kukona miatianio yuko atilike baba ki andu oneka polisi meo ya sasia andu matwa ise miatianio mena muwo na kila mundu twatwika kana ena right kana uthasyo wa kwatiania indibe jibinda mundu nonto mokwa mukakasia omunde teyo mundu president aise miatianio ni waliana nayo na asia ende ona maobisa Moses ni maleketwe kundu tofauti maikithie kana
pai kindu cha mundu kinanangwa kana mundu ndanathi kula kwila limited places uketha ndu isakulika ninisi mundu ndalito kuamuka kwa chaka cia nendete muandamanoni na kiuni cha andu methe ya matese no so tukamatabia mailite kwitha maitabania nundu nengulilikanne binda twesi na twewa kwi maandamano lakini mamba kuungamwe yuke yesa uko binguka withi andu ni maandamano bebinda mabangite kwatuka kwi maandamano lakini moka mamba kuungamwe naende na atia newie pe kindu fulani meimata naweta no kenda mundu ndakesoma na mate ano makita kuamukwa na kuendwa no so tukamatabia be wamba kwikwata asanti kwa kule yukaro wasisia muya wa Kenya tiamina na katiba kala ketikilite kila mundu wa this specifically kwa muya wa miatianio nusiasia muya umwe witawa Public Order Act na ungi witwa the National Police Service Act the Public Order Act with unenganite requirements kana sindwila mundu enda kuithwa na miatianio watia ata for example one requirement kana kindu kimwe mundu wailete either enacho ni ailete either etite kana anotifaite polisi 3 days before muthenya wa maandamano. Okay, the end tio kwasia wakele tukai maandamano lakini ndwi mundu unatabia mundu no kula maandamano na sotu kwenda polisi nundu wako keep security ube kindu kita wa notification ni wailete utavite polisi ni mukuandamana na yeleteza hii 3 days before maandamano either maandamano ni ma Tuesday tala 3 days before Tuesday lakini mundu no aboye otenange lakini ndakaboye past 14 days no aboye last week ukasia next week in a period of 7 days ni tu kuandamana lakini ndoboya losa wa ti losa aswa ndo notify polisi nuenda andamana kana nuendo picket ndo maandamano namo ndo nanda kitale maidi kana alimu maidi maandamano waili toboya within kuweta ene ti kuboya ni kuweta ku notify 3 days before maandamano at least tumethe no etatu lakini no wike keen maybe a week or two ndoka dono che 14 days ndokaboye last month ndoka wete last month that next month no andamana nino nikulilikane binda alimu menda kwatiania muno ama JSS na nini kwelele maweti ya week ma say next week Monday ya matuko fulani together tiatiania na ende tio sote yamba na kana maandamano ila yende mundu kwenda kuandamana ena thina fulani kwenda usogwe ende awete kindu kimire ne tatu before ambie kuandamana kana ye kala muno chumwa kana ile ndakese bawiti nanga ndakamuke Monday yase ni mulilikene nitenda ise kwi maandamano ko utambiye kuandamana okay no last ma notify na with notification either in form of balua ukwandikia polisi na uyika notification ni witha waite yituko ila mukuandamana na ni mwitha mwaite masaa ala mukuandamana etha ni kuma saa 6 ubaka 5 kana kuma kwacha ubaka 6 ni mwitha muwetete again ni mwitha muwetete bala mukomania and wonde ala mukwenda kuandamana be bandu bamwe venue etha ni bana ibaskana bandu bangi muweta na again ni mwitha muwetete mwesilako etha mwisila or the route nundu muende tata group moketha nundu mesi mwisila bana ni mesi mwisila bandu bana na muikwisila kundu kungi na again metha mawetete muyasiumu mwitha mwiandu meana etha mwiandu 10,000 kana mwiandu 1 million mama weta niki andu nundu you twamina Public Order Act nitenda kwa the National Police Service Act the reason why you andu maweta nikenda polisi na meyumbanisie nikenda polisi ya maintain public order ndukethie muetie mwithi route na beange mathi route ingi lakini koya kana okethia mwiandu yana imwe na mwiaite mwitha mwiandu maybe 50 na maybe winengwa
polisi aninangi matatona my overpower exactly we city kila mundu with a good intention ya kuandamana echo kitumi unoni ta last week kana last week but wanono andu manandamana unethe andu malutite kana moyete sindu cia andu kana mabibitie ngali cia andu kuni cho kitumi serikali ita cia andu notification tutabite ne tutemaneti munenga usese iwiana ta nenu mwitebe muketha mwimeana na mukesela ba ina wanenga na notification ino polisi na moni masiasia makekala ndi makasisia ayetona i masaa mweke ai mate masaa maseo no mupunguze masaa tu a certain time kana rutino ni siawa muno kana rutino ina kindukita wa ta ina rights yandu ta health ta masivitali ni bandu be sivitali kana ni bandu be mbwa cia kiwo kana ni bandu be masukulu ku ni kuasia mwendete route na ndukese kwithia ani matakitali mende na kuandamana lakini kedha ni route ai maiku isilangaliko ya maybe Machakos level 5 timewela skulu kana route ingi ma skulu when waitia notification ndo notify tikuitia niwe ya serikali ni tu kwenda kuandamana na wame anaenda tuose route ya tuasita ya level 5 kana route ya skulu ta Machakos girls no ile ikwe route su yena sivitali kana route su yena siana ko ti prefer mutumie route ingi ni tundu yumwathiba umwitha mui tampa na public order nundu babe ambulance yukite mituki emergency kana kundu kwimbwa cia kiwo andu ni ku contaminate kiwo ukethia mundu ena hidden agenda na mayanda mana nundu andu na ingi ndu manyola wiki sindu kiwoni kila kiutumika na andu aingi kuni wethe avena limitation isu wasisia the National Police Act nikenda I maintain public order at the end of the day ni wethe aveyendeka a balance between public order na this right ya kuandamana ku create balance nibo wethe avena a challenge koma andamana to a point no twase serikali no yetikilite indi tuikameka ngi ona mono twale kuma involve ndini mamyatiani eno nikenda at the end of the day with ile last time kwa maandamano pata unini wa Masako koni kuojiwe na kuojiwe mono nikojiwe nduke kwikutwa chikeni nengi baya bata nikojiwe na nengi asikali mayo kwendi sipa utafaile ye kwitia ingangi kana tafaile ye ando momo kingi kusinda serikali kana teki watu lakini nengi nitamana kana ona mone ma notify ya wa makeba mwana fulani together ti andu me anona lakini bondi sikana iba wetetu mama yingi andu makuandamana na asikali moyo makuniyo ya museo tho ni matatie kuba kuna uya mwingi wa mutuko na inde katwamba kwa sauthumo munini na tuishokethia ni twendo tutabie tali kandi ni wa judicial decisions kwikawata nondo ni watutabia ando ni tathita notify tanengwa polisi na mama matwe atiendo tutabie tekambia maandamano ba katokwe kukungi kwi makoti maendete kwikata ni tushoketheti Nende museisa mwendo ni twasiokethia tutavie na ende mama koti maiti ata ila twaweta meo ya meatianio ila watu wa koti ne kana ende andu masa menda kuatiania koti witha we no ndo onena wasasiata na ende mundu charity tusiotavie asia ise go koti na we wasasiata wasisia koti witu wa Kenya kana makoti maitu ma Kenya alame thitemena ikulio ya maandamano vai koti onemwe ya siamu ya uno article 37 ni unconstitutional neither upholdite muya uno kana witikilite muya uno ni constitutional ku etha koti situ ni sitikilite muya uno
withia ni muya wina vinya na wasisia decisions mingi apart from the restrictions ila siethite siwetwa decisions itu cia Kenya siethwa citikilite muya lakini koti nienda ikasisia vala wethwa vena somehow pingamizi ikasisia restrictions ila siikitwe ni serikali ikasisia restriction ino siikitwe sio ni viable ni siailite thwa sievo kana kwasia andu maikandamane kana kwasia ti ready mwoka undu mukite with the restrictions isu koti ni yale anacio koti enda kindu ki peaceful ki unarmed na kiasi tha mundu ena usuva na simu mwile ayandamana niki juu ni watu ete ya kindu kingi kinatuika kwina video inaendie viral muno na yundi na ameelewa ndiona mundu ni wathi we akwa lakini etwika ai maandamanoni na akweta tu chupa ya maji na kibendela cha Kenya yundu ni kwa tabe kindu kita kwitha armed nundu tosuba nundu wa elanzepe ya tear gas na ena kibendela cha Kenya na nundu yaenda yasi alikuwa tu na chupa na hiyo the Kenyan flag na wethe andu imo makula na kethe isu no sio wakwete na katiba niketikilitie andamane kikucha alikile manundu atwika akitie kwathwa ni wa maandamano asu kindu chu kana events isu cia penio kethe ya mundu ni wathwa na maybe nde armed kana withia ni on the day broad light na Kenya imona kindu chicho chatuma Kenya meiwa wo na na chatuma ona wasisia LSK kana human rights organizations nisie ya kana sikathuthia anene maitu andu mana kuye nundu wa maandamano maitu nimenda rights yo si upheld kana ona mathi kotini niwe kuthikwo weta mundu anaye armed kana ndanai armed kwitha we armed tikula kwitha wina sindu cia kao ya silaha maybe cia tebuti kibanga nundu kwitha ndanathiwe na nuna kwie lakini nake bwana na maandamanone na imetikilitwe ni katiba witha mundu kwa kweli ndanai na kindu kitono cost chao kikucha mundu whether you rights yo ni siailite kwatiwa andu asu ni mailite katiba kaitwe ni kama tetete kuka andu asu mailite families yo si compensatiwe nundu wake kuchi ki ni tundu wenda thayuka na ni tundu yu nikina happening kuyu lakini andu ama families yo siailolekwa estates yo ni siailito kunengo compensation nutundu ni kindu against the police ni kindu kithuku Ona thina nundu ndutoma mathathiwe no athiwe aikata no cia Kenya mesio yukana ati katiba niketikilite andu maandamane lakini nthini wa maandamano ao tondu nakwia kwina ikundingi cia andu nisi maandamano muno meitwa mamuika wa Gen Z but wisi cia balange maybe than isi na Gen Z ningulili kana someday maandamano ma last week on Tuesday wikili obitete onangale na ndo ingi mayasya numie bandu na ndikabi kabala niendete then na groups mbingi cia andu makwatishe lelo ndisikana that is still part of maandamano makwatishe lelo ndia sibete kulelo na maisi yangali ya kukubita ketha nwenda ubita ende unyambesa na ndisenge ndi asuno maandamano nundu bayi mundu wa force wa kunyambesa nikenda abite ziani walite kwisila uyono kumbali mundu ngi ena kibanga na by the way ikukia mena kibanga wisenga yu kibanga kikata ndeni wa maandamano timu skali ti maybe ona ti chifu no a very mundu omunini wa miaka minini lelo ni ayandamana akwite ona mete rungu na mabia no so na moka matavia that is still not part of maandamano oko so nundu tiasia ni maandamano mena mugu maandamano mo mailitethwa mena mugu na hicho kitumiti na moya wa public order na hicho kitumiti na moya wa polisi nundu polisi mevo make mugu na yu wona wathi maandamano na intention ya kuya kana kukima polisi hicho kitumi wona na mo polisi maiwa wo kana maitho me overpowered maicha tear gas with anita tali ko kita na wisi yu bau ona agenda sienu kana wisi bethwa bena
intention ya maandamano nikenda ni kutabia serikali yithukicie wasia wa mwenenthi anabe rights yake either vinyitwe kana maikwenda mwao ta ula wa finance bill without kwikuwetethia kindu cha kuenda serikali yithukicie lakini umwambia maandamano makao kana kukita na polisi wisi yu kana kwitha wina incitement withia wivi tukithia kindu agenda nthuku agenda ila yu ti serikali ti andu ti yo makwenda kutwa kuya kwi serikali ku andu ni mailito thutha etha ni maandamano matie miao maikathile lo ni kwitia mbesa nundu asuti maandamano isu withia uyete country into a state of anarchy kindu chuiwa anene maitu maiweta an anarchy ni a state of lawlessness with atita ve mwao pe bayuto yani bayimwao wati wanani ni kweli nundu eloko sisa mundu usu akwite kibanga we atambite ungamya ngali ta 5 ayendesi isu witha kwake ndee kwiwaneza but why aumie kwake na kibanga nwisi ki tabia kana we nase tiuse onando ni mabatawa ona wendete mundani kutumia kibanga chako pe ndo wale tokikua ndo ile kukua openly nondo ni ukomana na mundu maybe muko sanete akesa kuona tawoka kumwattack na kila kibanga lakini lili kana mwanzo mundu sana akwete kibanga lelo ateukia ongametie loli manene mama Mombasa so ayitembesa na mundu usu atara kusuania ni wesi kwimia ni aendete against the mayor unibabu na wamo usumbe Ruto ukometa state of anarchy yani tuenda kuikalia ndite temia utailite kuatia kwa uno usio otutaviando ona tuiandamana maundu mako kuwa rungu we target ukuno maandamano kana ni chao kila usuania kithuku kisa kwikika wese kwitha ni witete na rungu isu number 2 kethano ibanga isu kana this tuthi maandamano na kigo ndo atia gas maybe or tute armed tuikakwese ndito notishia and wathi kiwo ona teacher tear gas ni cha kunywa nitundo na polisi onamo mayailite kisiandu tear gas andu ala me peaceful mayailite ta ithoko maandamano ni asu nitundo andu amena right ya kuandamana na mena right ya kila mekwenda serikali iwe kiwike ku ona polisi mo mayailite otumia excessive force kana okuwa andu ni violate the bena a balance between this right ya kuandamana na public order to maintain order ni violate the bena a good balance na kila tutonyo tabiano ni etha ni kuandamana andu ni mba make yandikithia ona etha na andu million aya tu ona mba makasia ni route this route na this route tisi la bandu bangi ona most of them no na maisha banners na banners ni metha by the way mandikite na some no streak ya black and white kuwa kiwo no ikuwa maybe exactly kabana ka flag ka Kenya isu you that is peaceful ona wisi sama mandikite ni metha mandikite makasate ya mbea saa fulani mali fulani lakini bayala that way unenga polisi awe ondo mo kiseo bya nesa withe na nenumu ina umiwa etia gas na withe na alangi meko ya kungi mainoye wasindusio na withe agenda ila tena yo tenda ibikike serikalini ni abikeka nesa nono maandamana peacefully polisi memukulia chao serikali yaiwa andu mayona especially in this era simo andu mayona na ende ndese mwiko wa jenzi witu kana ndo oye muno maiko expect ona polisi jumoneka ona mama yetendu thi ona moto make okukuno na nengi nasema kuno but ukaithi abiwa maundu maende babata munene wa polisi ni maintain law and order by the tukaandamana muthenya muima tibiki obalati ubika desio ketaite tenda kinena kina pa polisi nguswani ataguko twiksetia gas ende jukilia wone andu mambia ubwana ange masembete angemekete tolonga na bukati heavy agenda yina bitwayo mtati watio baba maintain order law and order ibu ni boke udepend ndo na mameka na necho bisa kuga kuthuka ngiembe yake bondi sikana nitaeleana na hindi ukulia maandamano ameku Kenya ndo tumekai ndingi ni sikao ndingi
Okay, ondo teka Kenya ningu understand kana ona wasisia ona internationally bendi ingisi kao maandamano. Ona South Africa nitonete mana ina maandamano. Ona UK ni mana ina maandamano. Ona America. Saa ingine wekala uko na maandamano wasisia the international news. Ku the right to picket onayo ingi ingi ti Kenya kwikuoka ta na sisia USA, especially USA yumaendete kukuna kula ingi wanyuwe musumbi no wone o maandamano kuona kuya, lakini nzia sio sia ndingi sia kuandamana nisitha sina kibadhukanyo na situ lakini ti kibadhukanyo kinene kitha kiki o kinini for one more nimetekelete ni constitution kuandamana. Yes, ndiao na ndila ilete ndimo ilete kuandamana ninona sionde si in their constitution. Yes, USA their amended constitution itikilete. Ona UK wisi tutume ya law sio sibwane na situ kuona moyo itikilete. Ona South Africa moyo itikilete. Different countries ona Tanzania moyo itikilete. Ende bya mundu andabise kana twathi USA ithie tukitao ku notify tikasa tienda next week, but one or maybe on Monday tuyasa tenenga na 3 days notification, lakini moma ika kindu kitawa permission takuna nitutona kuandamana ithie tukitaka kwasa nituthi kuandamana na tienda kuandamana matuku fulani, but in US losa ukitaka kwete losa nati US kwiko kauna nino ni South Africa itamakita sia kupamitiwa kuitia kwamba itia losa waitia losa ukanenga na sindwila ta root date na moma ikalande maisisia na moma ikunenga conditions. Okay, okuta USA wa nitakuitia mwana wa kuandamana, lakini Kenya ithi tikitasia niti kuandamana tiitasia mwana tiitasia ithi tikitasia niti kuandamana matuko fulani niti na kuivanga chuno kindu kimwe ta Kenya ona tutaelo kiembrace ona either ni kuitia mwana ukasisia nitetia mwana conditions nitietha sise tetha na tutabanya tenda andamana niki na tiasia titho ti andu meana na tisila ku ona either na andu million with you ni rights itu ni sia protectiwa that way with the wanenga polisi kana serikali a good guideline ya usuve ya kila mundu. Wow. Okay, nangijuni nisi alame thukize na menda umana maundu ama miatenio aime isi tumiatianio no ya kwase nitwetikele twende katiba tuandamane na bai mundu bai musikali walite ku wandu thini wa maandamano nuthia na musikali nesa nuna ke musikali no musomu ni wisi kadhani kuandamana titlikelelo no netha tiane ata usese wibo wakuyana paicha kuya ndukeze kuya waite maandamano nime katiba ndo iketekelete ko ye mundu utapigwa na nukuithiwa na mia nukuithiana na mia ndo bailete na indi kilungu ndio natatwe ni na indi no useo ondo ndo muya museisa mwendo mundu charity ndakunao we wa kutabanya about me wa mwene ni wakili no useo akatutabia thukuma aba ninge namba ya simu ila witho yenda uthethe kuma kwake indi withie ni wa muvikia ndo bailete. Asante. Kwa masita yengine tawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katu kwa social media platforms yakwa na umundi tanene ya muya wa maandamano na ningu thuthia mu Kenya etha nwenda andamana withe wina content kana wina kiini cha kuandamana tukesethia i waandamano mana na again tina peaceful maandamano na asanti kwa ibinda hii thea kiwe ya ukiseo nende museisia ndio lilikania etho no maandamano enda maandamano wisi wenda chao na bottom line ni maandamano mena mogo wona andu makwete maundu ma mathuku mano na mo na ende nikaba okaemothia maandamano ni nundu no sio tukakona woni nundu we wa bata ba Kenya nye nita wa Caroline Mweni wa Muteti no sio wa muthia wa Kilungu kitu ona kone kwende utukwa kwa ila